Još veća opasnost nam prijeti od asteroida kojeg je otkrila NASA, a s kojim bi se Zemlja mogla sudariti godine gospodnje 2028. Ne smije se pri tome smetnuti s uma da je upravo za tu godinu i Nostradamus predvidio kataklizmu kojom će završiti Treći svjetski rat. Još jednom imamo priliku da dobro razmislimo o našem postojanju i ponašanju na Zemlji i da spriječimo moguće zlo prije nego Ahriman počne djelovati, a mi mu to i omogućimo. Sad to sve skupa ima veze s parama, mislim, novca ni to. Kada dođeš u Ameriku, ono te pitao, kada ne pitate ko si, šta si, ništa, ono koliko zarađuješ, kako. Kada je to nešto, ono sad, ko jami, šta. Sam uspješan, koliko zarađujem. Kako bi mogao pričati sad ovdje, ono, da kad bi išta kao zarađivao. A moram reći da mi se ne bi desilo kao i on i ono, na kid pojde. Moram govorim. Moje da kažem sad, ko će se tu, hoće se tu držati toga, nema veze. To me ne zanima uopće. Mora još gore biti, briga mene, ja svoje moram reći, kada kid pojde. Budem ono 3 dana u utrobi ovdje. No kao nije. Ništa, onda to opet, to, šta smo rekli, to, novac je to kao. To je trebalo služiti čovjeku kada bude lakše, ono, da ne moraš nositi sad ono, evo ja ću tebi dati knjigu, ti mi daj kruh, ono, da je lakše, ovdje da svoje, ne moraš ono naš sad gubi vrijeme, cjenkat se, naš, evo ja ću 2 knjige, ono, nije kao ono, kao apokalipsa, ono, Book of Eli, ono, uniđi rekli, ono, to je trebalo kao to, samo je to da bude kao neka ispomoć, ono, kao postalo bitno, kao, sad nije čovjek više bitan, ono, novac, kao napreduje, kao firma, da se kao plaća, ne čovjek, ono, kao, to je trebalo kao, novac se trebaš služiti čovjeku da mu bude kao lakše, da ne mora tu, kao, na kraju ispalo kao da čovjek, ono, kao nema veze, ono. Može poginuti čovjek kao dok se izgradi brod u škveru, da to dopustimo. Ono 6 mjeseci traje da se gradi ni brod veliki, 300 metara. Kao jedan čovjek po brodu da je to dopustio. To kao nepisano pravilo, znaš, kada to se govori. Je to u redu da jedan pogine, no, dok se brod izgradi. Dobro, da ne govorim one piramide kad su građene, ono, kostima samo da prikotili, mislim sad ne ulazim u to. Nego sad ovo, sad novo doba je to, kada da može jedan čovjek poginuti dok se brod izgradi. Ja to koriste, vidim, pa mafija, pa onda to sve iskoristava. Kad sve zbog novca, a kao u biti kao tradicija je to. Kao kršćanstvo, kao rugaju se kršćanstvom, kao tradicija, Cosa Nostra, Ndrangheta, naša stvar, naše obiteljske vrijednosti, još dođu u crkvu pa dile, ono, daju lovu, neka dođe u prave ruke tu. Što se nisu sjetili onda kad već to glume, a to je ruganje kršćanstvo. Što se nisu sjetili onda neka dile i kruh, kao dili, kruh i vino, kad već to kao kršćanstvo. Se ne rugaju sa religijom, sa kršćanstvom. Da ne kažem sad sa crkvom kao institucijom, općenito, to može biti i ne mora biti, i može biti. To je strašno, to kad ruga se, boginji se ruga. I tako, kako to funkcionira, kako to sve dobro. Vam ove akuze, ovi, tamo iz Kine, i onda to ovi, šta će? I onda to sve kad novac to služi sve kao, a moram to sad pojašnjavati, govoriti. Ne mora se ništa to promijeniti, mogu još gori biti. Jer ništa tamo, našli su ljude, da neki kada, neka krema, losion, parfem neki koji miriše najbolje od ljudske kože, od ljudskog tkiva, kao nešto u tom kontekstu. Našli se parfem, odmah su u Južnoj Americi našli naopako, ono kao predator, naopako goli ljudi bez kože. I on 100 komada u prašumku, u džungli tamo stoji, već su ih preškali, ono, kaj za one donacije organe, ono, nosi odmah, ono, kidaj kožu ka predator, ono, prvi dio, drugi dio. Naopako stoji, već se, ono, goli kožu, kad sam onda losion da to nešto biriš.
Znaš, no, mislim, ima stvarno ti mirisa nekih neobičnih, bila lipa, ali, mislim, sad to nekome odera kožu, kada radi to. To se otkrio, kaže. I tako ima ti grezarija, ne znam, ne možeš ni kazati koliko ima grezih stvari, recimo. Ne mogu ni opisati, u biti ne bi ni mogao da idem opisati ga, ali vidi se da je grezo. Mislim, ja mogu gledat svašta, čitam svašta, evo vidi. Gledam filmove, razboravati, ono šta luđe to bolje, ne smeta mi ništa grezo. Ali bude stvar neke, ono, ka mučenice, ka hostel, ono nešto. Ka greza, ono, na rubu krtosti, ono, a još gore kao toga. Sivo nešto. I onda ne možeš to opisati. A hoće mi ne smeta to, ništa nema veze. Demoni, ono, to sve bude egzorcizam, sve to zanimljivo, naravno. Nije gadljivo, ali ima gadljive stvari, ima nekih gadljivih stvari koje doživiš, koje se dešavaju, ono, ne možeš uopće opisati, ne znam kako bi opisati to. Mislim, možda tijekom vremena, ali sad uopće se ne može opisati koliko ima gadosti. Kao sve, baš kao u tom kontekstu, koliko zarađuješ, kao neke grezarije. I onda ono ode čak, nije, dobro, ništa, pa ćemo se sutra. Je to grezo. Ti ostaneš kao, nema veze, kao sam, dobro, kako... Što i sad se to bazira, koliko zarađuješ, koliko... To što je trebalo bi ništa, što bi zapalija, Joker zapali to, no. Zapalija je, samo da gori, da pokaže presir, a kad non stop oko toga se ka sverdi novce, on to lijepo zapalio. To ne smije kako, to je zabranjeno, kaže. Ali mislim, manje je zlo, nego uopće ono, nego da se to desi, da neko pita koliko zarađuješ. Dobro, ne mene, nego općenito, mislim, to je sad I tako, da se to... Ne znam da ti opet to sve se vrti oko toga, kao novi bog, ono, ne znam šta, to je dobro, to je opće priznato, opće poznato, nije samo da ja sad o tome govorim. To svi spominju, ali to je više ka floskola više sao, kao nema veze. Opet svi ide, opet treba logika, se vrti oko logika, sve je to bitno. Sve može kao, ćemo kasnije to treba logika, treba preživiti. To ne bi ni tribalo, ništa ne triba. Ne triba, uopće ne triba. Papa je rekao da ima za 15 milijardi ljudi da ima hrane. A ima na 7 milijardi, a vam umiru u gladu. Baca se PDV na hranu, to smo već govorili. 23% nešto na hranu. PDV na doniranje hrane, to smo već. Neće se opet ponavljati. I ako to treba, to bi s vremenom treba se ponavljati to, da se ne zaboravi. Sad ne znam da su uopće to riješili s tim PDV, je to ukinulo. Sam mora grupu na Fejsu otvoriti. Ne znam šta i tako. I onda to, sad će to nestati kad Krist dođe sa oblacima. To samo što vi ne vjeruju u Kristu, kad to ne postoji. Onako će se zbog postoji sve, sva 4 doba, i Izis iz Zida, kao sve po sličnosti, naravno još u Egipta, ali to sve kao bilo. Recimo David taj kaže da nema ništa, da ne postoji. A ja kažem da sve postoji, a opet smo došli na isto. Pa sad ti vidi ko je tu lud. Njemu to ništa ne postoji, ni Krist nije ništa to postoji, a mi sve to postoji, sve je to bilo, sve ima. A opet smo došli na isto, opet moramo srati ove smradove. Šta ne znam šta će, mislim, sa sebom više od ludosti. A ovoga trebalo staviti lučonoša vam u rudar, malo puspo, da ga vodaju, on je u varpu gori stari šta je pao, ništa. Mislim, ne znam kako ga nazvao, to je ništa vidjelo. Onda pa mu se poklopi sve, drugi svjetski rat, kad pogledaš argumentirano, poklopi se kada je već apokalipsa bila, kada to je gotovo. Čak nije ni milenaristički, sve je gotovo. Lipo, sve je naša ovdje. Nema veze s ničim, a grezarije se nastavljaju. Tako da to bi bio kao neki zmajevi tu, a dobro, potom sad nećemo sad terminološki se to binja. Ali strašno, ne znam šta bi rekao više.